finally reached the destination. Burj Khalifa, man, Burj Khalifa. Kacingon jer puja tidon tangte nili Dubai nang lalu lasi Dubai ke kupilo makasi thang plong plong plote ang nil tu macini lo supercar la pen ke Burj Khalifa la pen ke dupik la lasi nona bang ke theklong cheng ke most attractive ke lalu supercar. Guys, now I'm going to show you the most expensive cars in the world. That is Dubai. Look at the skyscraper. That's the real car, man. I told you, right? Supercar is everywhere. I love it. लोगो देखिए ना फ्यूल टैंक का जो कैप है उसमें ये मसरती है। अभी आपको जब तक 2 फरारी 3-4 रोल्स रॉयस और ऐसी गाड़ी नहीं देखते टूर कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो 1 घंटे का टूर हो या 4। I'm vlogger also. He is a local. Okay, local Habibi. Hi. Okay. Lapan ke hara ke skyscraper begitu tang tunai. More than 150 stories. Can you believe that? Solo yun. Kasi Kopay lo. Our name here Jume pen. Wanglong lo. Kasi Ning Sam lo. Kasi langsung si nili. Napaklang ko niko along juita mi do pig lah. Tong si. Kata gue pun pada mi pun panang bu. Hangok pig hedi yadim ke Dubai pute. Sangki ya jo, lapusan opon, hang opik. Kita atumon bang bangu, jok le henta. Gái ta cái năng suất này, thì thi bang batay sibet, ini ciparong này, ya ini opportunity long te data klempit, lasan này đi, kasi langsung saya itu makai tu perang unang, thir klub thir pen, kasi lalu, deh. Langsung saya thir klub nang. Nang unpong nampak lang bawa view kaprek. Lapan ho lata supercar lo deh. Wang bom lo. Yo. Lagi Chevrolet. Yo. Pin city lah hadim ke. Artis wangan ini. Mang ke hotel nanti. Si tambong. Itu mah hotel yang nampak lang lah. Ibang mama, oh lah ya, jong ya, lalu nil tuh hotel kayak kodak si
room Loxi còn miếng không room Surhini room Loxi room Surhini tu Labangso hotel long sedulur ni hari supir nó thành pi cái kia cái năng suất bực là sao này yo hati bin lo alam susu dia that's it let's plant more trees. Yes, that's the overview of my room. Well, now I'm gonna show the tallest building in the world. That is, you all know, guys. That's the Burj Khalifa. Can you see that? Asap. Pengen lo Burj Khalifa. Oh, ini turun hai. Lalu. Ni lah po back camera pen paklang po. Jak pen ke itu mah hotel room pen ke living lah hai. Burj Khalifa, the tallest building in the world. Paklang po. Deh, anu nga back camera pen langon. Check long ni. Dicaring lah pun cincak ni. Nah. Okay. Tout envolé, yetentim. Habibi, tout envolé, yetentim. Vetem tut kam. Skyscrapers, and now we are waiting for our cruiser ship. That behind me, that is 7-star hotel, one and only in Dubai. The world famous Burj Al Arab Hotel. Okay, mi thang lun lam jutang jutbat pindeng sumpon nasi pacang nonang ilitum jing hon pen.